ner malawi ka nas dial kontin baro ani lingwasame an wala shanka wal baro ka pai dh ron kina dangro ijan dangro do bakel ban right ki ban ripon ban keling ka ripon ti ka very important ka tin kon lat korodian ban keling kel ka jen ripon me en baran palpin anda mandu ni shanko nyamane an ro ani won gwata men goro jena we nyoten kono chalare kuma kirma yadit kuma self kirma yadit no tega to wan ti chap ti jak ti baj keri ponen kono ya lat re wiki juba ni ka jen shangan de kolar no shangi real kan wani ka kaja shike shangarka no teri baj ti kirma yadit kalat kan kon within na me gorjeno ba mandana chalat kuma spele ayo ka chenge dane cha neken cha ka suspend keje ki war gadan chikana gorgwad me be gor be nyo ka yekel ko bi kon ti dialti ni bi kon go kula ngaje no ko ngune ko atile rodian by the way ke te baj tin ko lat ke kuma kirmi yadit de ko ngaje no ko nguni gorjeno banalen palpin ke liang de no ka kuma spele mayo shikana dismissed waja cha wunya kien tijan ngwani de baro ngai kone kuma SPLA ayo cha netin contin la jingwani ki lawmaker tilet ka parliament la members of parliament ne de chop ka jan ngwani de baro telet ke kuma medan e chamat pinyane ideal kuma shal ke transitional national legislative assembly e shalare wiki Khartoum Georgia no cha agreement edan e cha tan ko to power sharing tetin and damage president self ke yadi cha na cha ka watch commissioner na mo chilo na te jat ke kir cha kula do ne SPL mayo ikana condemn do badana cha neken cha wikeja neken jandang wani do baro kene michala de kirma yadit kan je kwara kene a violation of the 2018 peace agreement la rift like peace agreement dane chata kene a violation koen me dane chata nya dakrama chata nyin wonene banadil tiga power sharing no telenate moto ba mo ke bongrej jene dane le rode ngai kon dial no ne en kuma SPLA ayo pin dakrama chore dak kare o ki ketamwan no antem right kon ne chenge dane cha first vice president dakrama cha je yen keje te tereng wan cha den lat bej chete kane godangro titrar ramanyam bon dana right ke Cuerno yet Nathaniel Perino, Mela Deputy Chairman, Kukum SPLA ayo, a can doctoring Machar Kanayan, Mode Jene Loyal ka doctoring Machar. Parkol, Mode take care Dr. Machar. Ramadadian, Menchiro Bar Kukume SPLA ayo. Would shall care Parkol. Parkol, Jaramedane Quanrode, a interim leader. Interim chairman angoda kan ganata dola ne ka Pam Africa Hotel ke Juba ya parkol charge dismiss ka party SPLA ayo ya dismiss o yed Nathaniel Perino ko jen ya taye dane let party ke je kuma SPLA ayo cha jabai ya do mat kel ke kuma kirmi yadit la kuma SPLM ke SPLA IG Gojen chala rami momme met kene kirma yadit kana yen yang mene de kon ne dangboro kon cha yen kan dial kan wore chana mo chala de parkol chala jara madanen mente lo kwertam lo che jen split mo cha tuok yeneten content de kel ka dagma charge kala ne de content de kel ka natne luyet so chene de content kel ka parkol chila ne de content ken kelo yal ka president Salva Kiir miyadi changlar ken no ken ikane to motela part of Dr. Machar cha jegno ken kai kenija
an kaje mo kul tuogdi kaje mo ni tuoga gwade dan e cha parkol me cha ja kwan che gujin ojen bajelok chwa gujin ojen ko jin bay kul no kon wari kan de al ko ken lel rodu no jin jiram kel ka dak machal so na me cha dak che chuno antemne de kon pay woy gwadum ne jen ngani baro chigne de kon te kel ka parkol kan de kon tela lo yal ka dak machal ramelallo yal ka dak machar cha gore kirmi yadit ken members of parliament jen ngani baro kan dia cha ajuch and then ka kore te mi chore lat ci poina parkol cha ne ka te kon tinterar cha kwani pankien la ne de kon dilalo yal ka jen point de en parkol kan ne de kon cha kwanya la lo makaratama ne jen ngani baro te cha kwani te tin wan ka jen peace agreement me cha tanga ka tumula 2018 peace agreement cha ga joj and then you parkol cha ne ga tilalo yal ka je cha ga no ne ti ne de kon chite kel ke dak mcha right now cha kum dak mcha cha e dak no cha ne te kon tilalo yal ka dak mcha cha weekend yal then you parkol chi ne ga chi ko e so ga jom shirka na me ki political bureau ne de kontin la kum SPLM ayo men ne pin o yena tenel perino cha te ke statement ke warga mi kana gor ki karaj warga mo ki raj mo chaje gor ke chang wal baro ka jan pay diech ronkin dangro widu bakel gor political bureau ana ka kum SPLM ayo ne de content de kel ko yena tenel kene de content cha wuch ne jen ngane baro tila jingone woy ke ko ken chika barar chika walk out ka parliament ka jen parliamentary sitting edane chalat ke chan wel kel ka pay die chron kin dangro wid bakel gwade dan e woy ke ngot tin kum kirmi yadit chu jen ki ken meeting kana boycott meeting mi cha boycott lor gno siamanda na latke sialok ko no te ngot ba gar ka 2018 peace agreement ka gor ka ne me gor ka te dak mi chaten ko dara tainten cosmetic mi gor ka puch ano balat de dak mi cha de delen involved so ku mo ka changwal kel ka pay di ron kin dawno yandang red bakel you can jere lo ko mon ka parliamentary sitting chu go jien na mo ko kore chu Michael Makwelwet no chu benial ka chu la do ne de tini nyu de jeno ken chicken mal ki queen quarry mende la ke jen 2026 me chicken look Michael Makwelwet bene kular la ne jen do badana ko al dismiss ke je kenete konti la GSPL ayo ka reaction dan cha kula le ku SPL ayo tigala do nene the political bureau condemned the unilateral removal of 47 members of SPLM-IO from the Transitional National Legislative Assembly. For this act by the Itugonu SPLM-IG is a blatant violation of the removal and replacement procedures of the RX, the statement partly read. Mishala da kenne de ti mishanen gwadame ke kenne konti la SPLM-IO lar monone cha ngot cha ka yar kuma kirmi yadit ka wojen kene de konti la law makar ke jingwani la SPLM-IO re which ke juba gwada dana tana dol natin kalaro na me cha ngote konte cha gwarpin ke te cha yapin cha ka yar kuma kirmi yadit akanena akanmishin me en dismiss all shit wogane ke interfere ke jen mandate dana chalat ka parliament en wonene ala peace agreement taping Transitional National Legislative Assembly ano kwane ti kwa support ko ene duwar mulat ke badi la ngai kene dial bar kirma yaji che gor dial bagalat ke power terradien che gor so right now I'm right corner yala the one transitional government ke Transitional National Legislative Assembly medane chata nya wajen it is no longer support the agreement edane chata nya dakamachar and Transitional National Legislative Assembly ke male dane chata nya dakamachar kene ke support anymore ko muko support kene itinla tela lawma karka kuma SPLM-IO ganga ke again Transitional National Legislative Assembly no but right now che joje no cha mal cha je yaranga cha je yar kuma kirmi yadit na me again dan talk so cha you condemn an 18 county la SPLM-IO ano chi male dan chelan wutin anymore
ba ko ni man dan bor lat ke ken konin tinbe konel jen wan baro de chawo ko parliament which mean that nobody remain in the parliament can it continue la jias fele mayo so ne me de yene linga no ka ta dan en chalat ke wana ka another report da dien ka kwikir me yadit selba kir me yadit ka chang ka wal bakel ka pa die te ga jom chalat an jo mo a jo ko ne jene jen chaja gup ke chaja kok ka yuru shop ke milioni te kudang di ala 500 million ano de jen liberation struggle dan de ja gek jen tay dan chigan lat ke a jene shi Omar Bashir chori aleka ko dere kir dere ja kok ka yuri 500 million US dollar ano char referendum dan lat ke ki tay dan de mal de nonga je cha de lat de kume mala kume South Sudan che de latin tel mun de chol independence ajena moni chakir mi yadit ajena mo che loka gwade dan e chalara ngai kone changol bakel ka pai dini shang amala celebrate ko jen shang kume SPLM chakir me chalat gwasmen wonene ajeni ameda ne chi de kok would shall President Omar la former Sudanese President Omar al-Bashir jara medane jene kokir ken jikwara ando de go make 5 million US dollar then when mo de chutel mutual independence du no ci kir mi yadi cela do en ngaje jeno binete kon la Sudanese no bikan goro bana baga separate ko jene dane latke kana me jen self determination e dane gorke documentar. It does not matter. Chang chagu jur point about kir mi yadit. Jade mutuwa ko ba no konete konti la South Sudanese. 500 million de ka weka west de la kam de kana nga kana al-Bashir. Ka kwije mo kire no mo chwa turn down. Jan dung micha no kono kam ka yuti 500 million US dollar right now tell them de chole South Sudan independence. Jan Jordan chalat keja. Na me lada je ka ngaren jen ngwanu de diogde ka Sudan People Liberation Army ala SPLA Day commemoration munyodo medan china struggle and that struggle chi dagma church struggle ko ba Sudan ba jek tinere wan chi struggle ko ba Sudan ba jek du no kir me yadit kana dagma char kana acknowledge ere malatke ki sermon malatke re commemoration malatke kana dagma char kana je mentioned chala do take his turn one she can get distort ke she can get yar and kir me yadit jagu jena man chala da kir ga chamul bakal ko pay die ron kin dang ro jandang ro wi de bakal wa ci kir ci me sapten no na mo me le rode so biya ko ngaje no ne mi cha sel pe kim yadi chaje de gup kane dia ko ken ngai kan wal kwikene ko kir chalat gwas me no te ga dol me cha dol ka jen dio je high level meeting ba mitege tingan kwara Africa dial awa gori jeno ci Sudan ci independent ci de jek e ci aja offer no mo ya 500 million so na membe to de ki mi chala de joj ka chali ngene dial so da gwano de yendial ngaje no ngum le roda sheng malangar kene dial ci struggle dagama child is the person mi ci lerlo cause jen en mo kwala ci self determination mo kwala jek Sudan wala be ka je ci be ka wudu shal ka me garang ci be ka kirm yadit ci be ne dial ko ken of course wa chala na wal ne te wal ba chaje be real kanga dagama child but dagama child jen ci kula la da longo men me chaye tanga kartum no be self determination ma waja lat dil bay lat re ngone ko Sudan chenkel ba chonkar wade ko me dan Sudan chala Sudan ke Sudan chala Sudan ala munjino me ci dagama char chegu ci wono go ne mi chala self determination bine chonkaro da cine goro ba nay mat ki yene de konti la jinos jalam no biya chongla jalam no kon jinubin bine chongla jinubin ala ne char no mo jen dada agreement da ne cha tani dagama char ka ci agor the self determination ci Sudan jako ba independent ba je ke je en wala ko independent cha je no a chen mo lat kiren wo jene ram mo mi cha de gup ko chu turn down e ko nge je no bi Sudan need bi ken separation bi ken agor ba do nge je no ci Dr. Machar teori ale kan wo be reform of deal talk and right now it's to already but tiring Machar la wona ne ga tam shi we a jene struggle ngode
struggle kan kon le ti kon country dan pan ti kon liberate ke kon jiga jalap but point kon kan kor dan liberate point kon ko de kon ka ji jeng ne jel ka mai sa de dan te na dor ke je me te ga jalap ti ga malat ke kir mi yadi de kon yo ka be check kir mi yadi te gat che kanak yes so Sudanese che kanak ke more than 40 years ke 20 years ko no selbe ke mi yadi te mission dunga SPLM cha bai me bana ra duar chala ru ne ba ni kon la South Sudanese ba kam long power ba je kam ni kon la north ke ba kam people power to the people cha re ke no buj bala democracy country ta to ke ne kon te ngaike ba do bi kir mi yadit ke ne ji kwar bur le yor tar no mo change ko ne me kir charo yor tar ke la to ko jen chui ne di al kon la South Sudanese tele salary mi je ke ne kon la civil servant ke ladwich tele mi je ke kula benefit fine kan kwar chicken ka yar men 25 million so 25 billion US dollar te cha yar ka to ke revenue tibe ko oil ka yuto wa ko la kaliet chicken ka doping ngai kan go the con ticket and then chagala lok bone akuma US maybe around 9 billion I don't know how much money te cha tubukan but to ka di cha le langa te ya tubu kume United States so the reality wo lokana so Sudanese but kir yati che jago bet dialdi ba yar ki ba cham so ne me jen dan le rode no da ma chara jen go jalat ke je chang ne ni na tama en wo je chal ko mo juba ki jala sid me dan lat ke reng ma cha sid ramchel jen de ladone a jen ma dan Uganda ko jen te ko border en juba chang ne na Uganda ke chankel ban mi te der da ko mo ke tam ko jikande mal chu Uganda mi ke ne de ke bela to en sid me cha propose dagma char jen shalga ramshel namo cha logo janga jen kwel ne logo jen ode dagma char der dial der kalat so right now right kon no voice of ran bete kamal la tok dagma char jen leb kon dagma char jen bay leli bay dilun despite okay la no charing ma char cha jabulun bade mado ba dilun ke ripodan en lat ka gwasmene so ne me der gwande kon ngach ke de kon ling dagma char bala ramimo mi barar ka ba mal ba jenu rewi ka Sudan ko Sudan tel gwa mal ban gaje under self ke ma yadi chewmen tuok kon self ke ma yadi tel mal ma gore de tuok rewi ka Sudan ko mira ma gor mal che no wal ma dwal gaje ma ko cha ko in kwar cha jabulat ma jena danan yerwech ko jen chal ga jeno mala be wuja lat ke jena gor jeno benede kon bom tinde te ke election ke de kwan gor jeno den cha ga bu jaga bu ko kwan jem ne en tam rope ite ga queen kwar mulat ka walche million of South Sudanese people chaka displaced tiche chang na refugee camp tama kerudien dial chen kan IDP camp so kuje mo kirim yadi da wajen che fit ko belelit ke banat ba karwaj ko ram mo television ka queenat ma bune dial bugo to pinde jene ne na tama keste ne dial chine dial yi chuit liate tene sian kote tene sian kode chikim yadi chene dial che Sudanese chaka tena against one another right ko mishi na gang na jeno be korwe talk biliam dit bo lat jankro den nyenka denen bon werka jang nyenka dene SSPDF dene SPLIO nyen too much so reality kir me yadi let kamon jela chwal ga no dorun mite gwan jeng me ten la dormo la ja yer kel so kira gwan jeng na kel mi yerna yer wi so Sudan we kan cha ja kep te ga la tok be baje long mat kata dan de na nyam ke je no me de la je report dan go de nyo kon kel en ban nyo je kana the report beta mal bye bye